Pamiarsa ancang operasional tempat pengolahan sampah terpadu utawi TPST ring Kota Denpasar bulan Juni warsane mangkin ngelanturang galah malih. Puniki memargi sangkaning sawetara piranti kanton Geranjing tahap penyempurnaan. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas LHK Kota Denpasar Ikutut Adiwiguna Mausang, Tetiga TPST ring Kota Denpasar durung sida manggih 60% ring panguntat Juni warsane mangkin. Indika inucap memargi sangkaning proses operasional anutin pewarah saking Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, inggih punika ring Juni sane lintang durung jangka pemargin nyane. Manut Adi proses ring lapangan enten sida ketarkayang santukan akeh nampenin pikobat. Nabi malih indika inucap rumah suk anyar sane muatang penyempurnaan. Sani mangkin ring TPST Desa Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur sampun ngeranjing petang 10% saking ancang kapasitas. Wenten satak ton lu rahine sani preside kaolah saking ancang sama 50 ton rahine. Selanturnya ring TPST Desa Padang Sambian Kaja dan Pasar Barat talur sampun memargi petang 10% saking ancang 100 kali 10 ton rahine inggih punika sani side kaolah telung benang ton rahine. Raris ring TPST Tahura dan Pasar Selatan inggih punika Tahura 2 sani ngolah taru dados pelet sampun side ngolah kali 10 ton rahine. Raris ring Tahura 1 sani sadurung nyani kaanggen ngolah magot rau mangkin mepindah ke RDF. Tahura 1 manut dane durung wenten piranti anggen pengolahan nyani. Saya nincap nyani kewentenan pengolahan lu inucap ring panguntat Juli warsani mangkin kapasti kayang 60% lu ngeranjing ke T3 TPST inucap side kepanggih. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.